skratimo odmah priču i idemo napraviti nekakav kratak uvod da bolje shvatite o čemu se zapravo radi i naravno da vas to zadrži što dulje u ovom videu. Još jedna ideja, mokri san većine autoentuzijasta, pa tako i moj, da u što kraćem vremenu uspijem zamijeniti što više automobila, nešto malo zaraditi, ali ono što je još važnije, iskusiti što više različitih modela. Naravno, na onaj drugačiji način u odnosu na ono što rade mnogi, a to je kroz određeni vlasnički dio priče, a ne samo kroz polasatnu, satnu, dvosatnu ili dvodnevnu test vožnju. Cilj je naravno ne dati za mint stanje 10-15 tisuća eura i onda sad ću ja uživat narednih 10 godina. Ja nisam kolekcionar, ja nemam muzej. Mene automobili zanimaju na jedan drugačiji način. Obično se kaže da jedna slika kaže više od 1000 riječi. Ok, vodit ću se i sam time, to jest vodio sam se kada sam gledao ove slike koje i sami sada možete vidjeti, jer zapravo na njima automobil izgleda onako dosta pristojno, dosta očuvano, čak i sa ovim motorsport felgama, onako na neki način ima taj sportski štih, da ga tako nazovemo metaforično, ali da, slika bi trebala reći više od 1000 riječi i slika u oglasu bi trebala biti ono što bi potencijalno kupca trebalo privući da nastavi razmišljati o tom oglasu, o tom automobilu, da stupi u nekakav prvi kontakt sa vlasnikom, prodavateljem istog. To bi tako trebalo biti u normalnom svijetu. Ovdje vidjeli ste i sami 3000 eura. Neko bi rekao šta uopće očekivati za 3000 eura od jednog BMW-a, od jedne E39 523. Pa sve zavisi u kojoj državi se nalazite, sve zavisi kako gledate na stvar. Smatram da istu stvar rade isti kada slikaju svoje ljubimce. Opet se vraćamo na slike, kada prodaju svoje ljubimce i onda dolazimo u situaciju da većina vas kuka, plače, jadikuje kada mora napraviti neku određenu kilometražu da bi vidjeli određeni model i onda nastupi razočarenje zato što sada bio je ovako, bio je onako, evo, ništa ne valja, ovo hrđa, ovako, onako. Hrđa? Kakva hrđa jednostavno? Pa E39 za razliku od V210 i sličnih konkurentskih modela ne hrđa. Određeni motori, slavni M57 i to, oni su nepoderivi, oni se ne kvare, to je toči vozi, to je auto za sva vremena. Ajde vidimo. Na slikama auto izgleda kako treba, izgleda dosta utegnuto, izgleda očuvano, opis je takav kakav je, hrpa dijelova što je vlasnik uložio unutra, on je dugo godina vlasnik, znači 10 plus godina je auto u posjedu ovog čovjeka i bez obzira na kilometražu kod takvih modela računate s onim, auto je tehnički u redu. Ima određene mane, nitko ne očekuje da je nov kao iz salona, ali je sve u redu kako treba. I opis zapravo ukazuje na to da je u redu. No međutim, onda stupate u kontakt sa istim i u današnje moderno vrijeme tehnologije, pa uvijek tražite nekoliko slika ekstra. I onda slike kreću sada, gdje se vidi da na ovom prednjem sjedalu, pa i središnji naslon za ruku, pogotovo znači suvozačevo sjedalo, ima nekakve misteriozne fleke. Neko dubinsko čišćenje bi se tu dalo odraditi, čak bi to možda moglo imati nekakvog smisla na kraju krajeva, ali ovako na prvu malo ostajete paf, pošto sa jedne strane priča se o utegnutom autu, a onda dolazite do slike stražnje klupe, gdje čovjek ne može ne zapitati se ko je umro na ovoj stražnjoj klupi, kome trebamo izraziti sućut i kakav to autoentuzijast mora biti koji će uložiti na 1000 eura po opisu u mehaniku, a onda da tvrdi a znaš, mene takve sitnice ne smetaju. Dobro, okej. Dalje vidimo određene tragove vandalizma, malo se tu grebalo ključem po laku, dobro, ono što bi se reklo, pa 20 godina i više, jel, star auto, nitko ni ne očekuje da bude lak u nekom vrhunskom stanju. Pa malo hrđe, ali čekaj, E39 ne hrđa? Da,
Da, E39 ne hrđa. Čuj ovo, E39 ne hrđa, ono, i to sve. Pa tako je, da. Znate, i prije snimanja na ovom kanalu ja sam imao, opet kažem, 2 puta, u 2 navrata E39 i prvi kao limuzina, baš 523, bio je onako u dosta, više nego dosta dobrom stanju. Malo kilometara, bla 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 i već ispričana priča, tralala, ali svakako je bilo već onda naznaka hrđe, a to se događalo prije 10 godina, znači auto je u to vrijeme bio 15 godina star možda eventualno. Ok, super, dobro. Ja vjerujem da se većina vas pita, pa dobro, ok, pogledali smo video, čovjek odradio recenziju oglasa, krenio pljuvat, otvorio Pandorinu kutiju kontroverze, ono, da E39 jednako ili čak i više hrđa od svojih konkurenata, ono, i onda na kraju šta je bilo zapravo sa spomenutim autom? Jel ga je kupio ili ga nije kupio? Pa naravno da nisam. Naravno da nisam, zato što smatram da za isti ili sličan novac se da naći kudikamo bolje očuvan primjerak. Vjerovali ili ne, to je moguće, to je izvedivo i ne mora se tražiti sa lupom. Oni su tu, samo ukoliko vas takav model ozbiljno zanima. Šta da vam dalje kažem? Napišite u komentarima vaša iskustva sa ovakvim oglasima, kada na prvu kroz oglas imate dobar opis, dobre slike, naložite se i onda ili odete uživo pa bude totalni krah, ili jednostavno tražite dodatne slike, dodatni video, pa opet na kraju bude krah. Naravno, često je bilo i pozitivnih iskustava da je na kraju auto kupljen, ali tako je kako je. U svakom slučaju, nadam se da ćete ovaj video prepoznati, da tako kažemo, da ćete shvatiti poantu priče da nije samo i isključivo na našem govornom području problem ovakvih oglasa, nego se to događa planetarno. I na kraju se sve svodi na to, nažalost, koga bolje zajebe.